Restoran Ružmarin je imao svoju web stranicu i prije, ali naša druga dva restorana, Ružmarin City i Bagel and Lobster Bar, nisu imali svoje stranice. I onda kad smo s Metrom krenuli na razvoju te dvije stranice, odlučili smo i Ružmarin prebaciti na Metroove internet stranice. Besplatne stranice smo aktivirali tako što su nam došli prodajni predstavnici iz Metroa i s njima smo odradili sastanak na kojem su nam oni dali jasne upute kako, gdje, šta i kada. I onda smo mi popunili sadržaj, nazvali ih i oni su to podigli. Najveća prednost stranice koju smo dobili od Metroa je ta što je besplatna, a drugo to što je vrlo user friendly, nama je lako napuniti, uploadat sadržaj, krajnjem korisniku je jednostavna za korištenje i naravno ima sustav besplatnih online rezervacija. Prije nego što smo dobili alat za vođenje rezervacija putem online od Metroa, mi smo imali na Ružmarinu online rezervacije, vrlo sličnog principa kao što su ove, ali najveća prednost ovih je to što su besplatne.